Webare iwo wasibanitwe aha TV West kandi shahe yitwa hikamu ne ya program Ebyamagara nibanyeta Kyobutungi Charity abo program eji nko muhereza kandi abari kutusyeho n'abakazire health products ebyo kunywa byabo ni nyesigangu binji mwatungireho kope kandi biturukora no kushemeza amagara gitu so tinkwendo shembe nyanango korese ebyo kunywa ebyabakazire health products biriyo mwihanga ryona baruduka yo kutaha muyo gambo tumumpe cyo kunywa cya kazire beitu noisha kwa no chebwaje kandi akasenta ako akora kubasa bano mwabazyogu Ebyamagara gitu twenda kuganira aha kubasa kutangira kansa yamabere okurebera ombyendya ninga shombyo kurya twine Dr. Philip Besigye okurugomba shemeza amagara kandi mwabazyogu mwarije kwa natwara umuco kurya nko kwatwire natwaramu turebe tukatangira tutakansa y'amabere turukurabira omubyo kurya producer wanje producer Prevence Akampura camera person wanje Asaf Turiyahebwa I salute you by editor Katsabe Gerard bari mnonga okuribika mu program eji nomugesiya abantu ombuteka bene katwakire doctor tutandikiraho twakwakira undo murundo mwebale kushangwa twashangwa buzima kongana nitaba kwakira twahuriraje kumango utwayeta yabasa kutekitinesa omukweta kwitu kandi ya respectinga neshaha when twakwakira buzima kansa y'amabere kuba kujigamba eberyeha ejo yoni yondwara ki then waba nonda ngo umuntu ajetangire okurabiro mbyo kurya naba nakoresa byo kurya ki tutandikiraho normali ibigambo bituri kukozesa okashanga ngo okuwa bikozesa niko cyabo mu mubiri bene waje ngo kansa y'amabere no shangu hari heriyo rikutekwa kubiryo mu mabere nibasa kubiryo mu mabere kunka tiyamabere iryo mu mabere kandi patse zitakwatwa kansa shi nubaza yuza kansa niki exactly aho kuba kansa nubasa kwitwara nko burufa buryo mushagama uburitira umubiri ukugira umwisyo muce kunka hakazamo acid nyinji hazo umubiri gwo kuburi kubani guyetangira gukwateke kiri kubasa guteganisa gukirunda ahantu hamwe nabwo cyunuje kushanga hariho unko tushaju otubikirwemo ubwo bushigwa yes hatwo kushanga ngo nubasa kuturira ubundi butafari ikibwine hati ubweta cancerous cells ahubwo babwine mweco igiri kwenda questionirize kokoro shitugarikiremo umubiri gw'abantu gukora ki gw'abantu gwirinda ni gukwate kiri kwasa kuguteganisa kugiraho gwakibika guri inzira mani gombiri kucakira kikanagwa yes hazani gukira kukoresa ibishaju okubikamo ubwo bushego yes kandi ubwo bushego ko bubwine kicendezo misigwa oxygen oguri kuburi kwetenga kandi guri kwetenga muri ciceka cyo mubiri konka hija heyongeramo acid iri kuteganisa umubiri nabwo eco kuburi kuba bubikirwe hamwe immune system ninga shamani gombira gari kuturinda urwire goni gabaga ari kubasa okuzeyo gakihayo ako kakanaga hero kakanagwa hero ikabaza kashenya kuri kandi ko kuza kureba ahabwenshi umuntu ari kubasa kugira kansa iri kurebeka ahubwo kuba kansa tikintu cyo kugira ngo cyatandika hati koko urwo no yambu mahega kaza mukashenda ucahimbo mahego kare hariho bwaturika nikwe no mu mubiri wano kurse byo kurya hariho ibiri kusya hariho ibiri kuturika hariho ibiri kwakwa oxygen hariho kwenda oxygen nabwo cyo ushanga ngo hariho ibiri kubasa kuteganisa ibyarwo mu byokoze yise ahubwo kwetenga amagara kunka hariho nkoro mu mubiri iri kubasa kutambira ico kitakatungire ubutaho mu mubiri ikachozi yakashobora ninge kachirwanisa kikashobora nabwo cyo tikugira ngo hariho umuntu uriho uri kwisya
ngutine mukantu kari kubasa kumuretere kokoro irimo kandi numu kutandika umwe n'umukuhangwa ruhanga katutamo amani immune system bwo kwita natural killer cells natural killer cells umurimo gwazo no kukwiyaho butafara bwo buri kubasa kuba butahirirwe kokoro hamwe no butahirirwe ubukoko bw'ikike ca virus. So ubwo buturo muri twebora naco no bwita buriye. Yes, nibo basirikari butwine umumubiri kuturinda. Ntabwo yaco umuntu uri kuba eyine kokoro. Iyo uri kuza laboratory bakacebera bakareba. Nkibanci manyisa ngo uburofo ino bwinji umwiswe ine muce acid ni nyinji namano mu immune system nikabagari mace. Byo nibyo ibyo kushira kuzarevejo no twirobwire buringo cykumanyisa. No twirobwire buringo tari kwerebereraje. Hayi ngabagamba. Haza kori kuzo mwibere. Byo riri n'umutano n'ibindi bicweka byo mubiri. Umwe harimo ikishaju kinji munonga kukize ibindi bicweka. Ikicweka ikihango munonga umwibere n'ibishaju. Kandi harimo inkora iri gukora amashereka, inkora iri kureta ubutagasi, inkora iri kubisa hibere nko kurishimira kuba riri, ishagama iri kureta mu ibirisa kugira ngo ibere rigume nko kuriri. Konka iryo shagama kuyareta ibere ryaye bisaho ibyarwo mu kwebisaho byona byashohora. Ahubwo ni nango yebuze ibere ryo rikabaho rita ikombeko kandi tuzarwa tutagende twagiye turagija icyagombe kiri kikijira umushagama mwene ndyo shagama eyonjire ahubwo kuyoko uri kubona wenda kwerebera note ko kureba ngo ishagama yawe irimo buri kintu cyone kiri kwetengo mu mubiri irimo ece kiri kubosa gukorera amani kandi amana ngo ngabasa kukoze sibwa ukushokoze ece kitari kwetengwa uri korese kiri kwetengwa. Ntabwo yaco ukushanga ngo umuntu eyine kokoro umumabere azo kumucire ucigambo cyo uwo yine kokoro mu mabere teri kokoro y'amabere iryo mu mabere kandi terimo ngo nibwo butaho bwayo ngo yahanjirwe konkanci banci kwereka ngo nkondora yo mubiri urukondora mukasasiro niye tahikirire. Ntabwo yaco ko uri kubona wenda kuje tantara ko uri kubona wenda kujihamo noteko kumayico shimbire kubona ukoze sa ukurengu intambara y'ishagama yahagira uburunji bw'ibere. Haza binje bitushemere kubona tukoze sa nebyo ibiri kubasa kuhagira nkozesa y'umwisi gwa oxygen kandi binje niyo twizo tubakanja ngo muharamuka oxygen kashi etero oya oxygen etaramizi gakakorwa ego amizi no nemike ibiri hydrogen na oxygen ibyo biri kwegita hamwe hakaruganywa amizi. Nabwo ico ko uri kubona unywa amizi no bano yongera mu mubiri umwiswe gwa oxygen konka kugira ngo wanywa amizi kikiri kumasa ngo waza kugakoza sa kandi hariho burofa notekwa kubwozyaho turi kubasa kubwozyaho utine amizi kandi amizi ni ikintu kikuru munonga ki abantu bamwe batari kutwara nk'ikikuru nicyo uri kurebera abantu bari kunywa amizi kiri kumara. Ntabwo yaco umuntu uri kwenda kuyonja umubiri umuntu uri kwenda kutamani umumana agakurinda uburwire notiko kuri umuntu unywa amizi hatabwo ma twashuma twabitandika ko yakubasa kuturetera twayetantara kansa okusubira mu ibere. Yego water amizi H2O aze H2O ati H yaba hydrogen nureba hariho ubucweka bubiri bwa hydrogen na kamwe ka oxygen nk'uko kubine igrasi ibiri za hydrogen n'igrasi imwe ya oxygen wabiterana no kwegerasi imwe ya amizi kwineje hati agomeizi nako uri kuzomushagama ushanga ngugo ari kucira y'ubwinji kandi ushanga ngo amizi go gino mutano kurwa bindi bituri kurya nigijo mubiri nk'amezi gakoro mu mubiri nk'amezi gahindure ibintu binjo mu mubiri konka gashohora nk'amezi gutigari kuhinduka nigaguma garya amezi ndaguma state ni yewe konko mbiri gwija gugijunisa
okureba ngo oburungi bw'omubiri bwabaho eshagama yabitebekine kandi eshagama kweri kubitebekine nduranje mayisa ngo n'amana gari kurinda uburwire nago gatebekine konka hatiya ecu nico buhango ruhanga kacitaho konka nyenda ngo yeshwanirizo ine motoka niwasa kutwara hona aho rayende konka nitekwa kuri mu peteroli nitekwa kuri mu amezi nitekwa kuri ine battery notekwa kukivuga no mubiri nutekwa kuguvuga hazo utwaguvuga dushemere kubona tumenya twineci iki turi kutekwa kuriya ahubwo nshonga nankana nanga aho kuba kuri kuza kureba ahubwenshi neturya ushanga ngo nitutekwa kubisaho icumbe kiri umubiri kandi ucari bo kumbiri guri gukora ni gutura ni gwigaruza busya ikiri kumanyisa ibyo uri kurya n'ibinduka nko umubiri musya umukuru gurugamo soka wakingambire ngo kunkubande nyuma bazi hatukwende hatushanga ngo twine kurya kureba ngo twayemanyize mbera nankana nanka tiziri zimwe kandi imbere zo zimwe neze ziri kuba ziri kuturetera uburofo uburengeserizo mu mubiri ubu turi kutekwa gukoresha ibyo kurya ukugira amani go kubasa kubwihama amazing kimwe harye icyo nakitikinga kare nicyo kirya hamwe konka amazing kubganyu otarire byo kurya biri kurugamo imyonyo yo kuyamba umubiri gukoresha go amazing nuganyo ushobogashesha ngo bwaza mugashobora ugashobora ana bwecu notekwa kumanya ngo hariho ibyo kurya byo rarye ibirayambe agomizi gukora kandi ari kuyamba n'ibindi ibiri kwete ngo mu mubiri hato ashomari yebyo imboga zirangiye yacijuke zona yawe ni spinach yawe ni chishusha yawe ni shwiga yawe ni dodo yani cabbage yani broccoli yani cauliflower ibyo byona ibyo uri kureba bine amababi by'emboga izirangiye yacijugwe bine cyangwa kibiri kuyamba umukuyamba amezi gukora bine cyangwa kibiri kuyamba umukuretera amani agarikoresha gameri kwera iri gukora immune system yakiri gukora nabwo eco ko uri kubona wenda kunjizo amani umunatural killer cells z'imbogeze zirangiye yacurubwe ushemire kubuzina aha meza uri kuzirya haza nyena ngo iburi kurebo yebuze ubwira ubwo yino munsomo neri izuba ryonka nererera ibyanye nshakare tinkomanye tino waragirebe kandi nyo mwazo na agency retegaruka nabwo eco korera umubiri ticanye nshakare nekerizo cyeshahejo actually kandi ko uri kubona wenda gukoresha ibyo kurya ibinamani wano wende zimboga izinamani yebuze ebyezire hati ahuri washanga ngo cishusha kiriho kozesecu dodo niko wagira ibyo biri kuba byezire hati binamani go kubaho hati niwe ni kubamba kubaho hati amana ngo ngabagire bw'ikijamba hati nkenke cyo kijamba kunurira ngo umuntu nakigenderera yakiteke kikasigara kikibisi tahire muno tahire yakikiyeze gukoresha nde akakijwangiranamo ishandiye kijamba ninunjo tutagira ngo njyanshobera kare ego kandi hati yakori kuba ogenderire kuronda ijo myonyo iri kuza kuyamba gomeizi gukora noza kugendera ibyo byo kurya ibiri mu kamezi menje mu buhango katugire nka spinach nka chad nka cabbage ko butunguru yego ibyo norengo binemwe amizi menje cyukamba nayo ni kweri munete nayo ni kweri ibyo ko uri kubona ubikoze sa uyamba umubiri ukoresha amizi nko kubiri kukozesa amizi gateramo mu mubiri gari gukora gahika mu cicwe kacona nabwo eca hamezi gari minji gabyijwira kugaruko bikoresa niwe ne coco mweshaheje waiza kubikoresa niko kandi mbyabahagiro racyo nakubengeye hatiya ocaweine agomeizi gari gukora
kije kikuhwera ukurengo hariho akarofa kona karuga hariho acid nyinshi yafunguka hatweja oronda ibindi byo kurya ebirahagire zo mboga tokubireka byonka bikeshunshura byonka turi kubireka byonka ahubwo nureba uino ko uri kwimuka ukatandika kwitegekana warya kari wanywa kari konka umuntu ine amajani agagigara igarati nakayonza yego ago akagakoresa nkeco kunywa haza ukashanga wayetambira ati waza kutamuswari aje ne kunyubwa baho mwatandika kujiriza ubuseri manya buri kintu cyone kinenura yacu irabuzo watandika kukibuzabuza nkunota muswari ati ibona bukuratira iswari aza sukari ni ko kweri kinjire by'ibiryo mu gihe cye cy'uwagita ebiho mustete y'ibya buri mu yetandika kore cyaye cye kwenda amajana nabwo dine cyangu kigali kuyamba umukureba ngo ikiri kubasa kureta kuzimbagurika cyarugo inflammation haza inflammation ineka kwate n'inkorambi yo mubiri kweri kumenya ngo cyaguteganisa hatiya gutandika okurundana n'ibindi ibitine mugasho umuryaho hazimbire bikwasomwe mwenyine konka aho hazimbire ho hashangwa hazimbire ngwishagime base kwikayoje konge joshaga makweri kubiri mwe birisabya rwo zamboga imwe birisabya rwo mu ry'igicayi amajana go garimu utubazi twari kweta katekinzi uturi kuyamba kugira ngo ubusheguri kubasa kuretera umubiri kuzimbagurika twarugamo amajana go garimu ikiri kuzibira uburi kwa buryo buzimba okutunge shagama shumanyisa ngo haza kushirinkinga hacha ata mu mubiri harimo inkorere kweta angiogenesis angiogenesis ni inkorere ryo mu mubiri iri kuyamba umubiri kuri misi haza otuzimbo two turi kuba twekorire ubwo bushigu byo kokoro nitutandika turi kwingana nkejo mayoruro kandi utwempaho turkweza kuzaho immune system ariho izituraga zikora patrol azinda basakara baturana barabara bazaturebire ziyete nkati imwije mwakireke hati natural killer cells nizibasa okwejune samani guzine okwihamu ubwo buzimbo buri kwingana n'enjuma yoruro borugemo konkano reba ni wari kuteka kuhagira umubiri kugira gomani kaguhereza amanago bukamwabwi basarikare barunze uri kunywa chai yamajani utagita abojo hatu bagenda no kuteramwe binde bishakano leta amajani nda testo kubura hati katugire ngo agomajano bwine kandi uyine netangahuzi uyine neshiyenda uyine na kochi aza kochi urunde ubwoci bwe bwenyine abwo kuba ibireba abantu batangire kujingirira ubwoci ukabijwangira no kabitamo ukafundikiraho kakahorahoramo ukakanywa hati nuba wato mu mubiri ikiri kuza kuyamba amabere okweyihamo otwo turi kubasa kurite kokoro mu mabere ninga yabirimo ikiri kubasa kugihamo amajani konka amajanaga wano basa kugabona gacari erangi yakijubwe itwe ikirinji tugine no basa kugura kiro zawe nke10 uzomye no zitamushana shaha nke yemwe n'icyo kibiri zihonga uzituma mu kibunda zomeramo no basa kugabika garyamababi no basa gashikuraga rubyo mwesana ukuri gato mizigari kusya nibwo ari kwikigiye kurira gatereta butumwe ninja warahuriye bari kuja green tea yes ejo niyo green tea cyo nanye ndakubuza ntwogamba ati nakandikaho habo njantara amanyisa habo namanyisa green namanyisa kinome bintu mbiteganisa nawe bakinji ko kubana ubugamba habo kibanje meza ngo baronze ikintu cyo gukoresha kamajani bakitamo ikintu kiri habo nkuka ye katugire ngo
nago majani ninga no mujaja ninga n'inyabarashana ni habuti teri haboti habuti okay hasa eco kije kikuyamba iwe okutunga ibibise birinzire eco kimera kurinda umubiri gonda gwo guri kurwo mu bimera. So one habuti one green tea, it is the same. It is the same. Okay. Konkati ya nureba ibintu nibihitahitana. Ago majani. Aga majana guturi kumanka majani. Gugine amani menji kiragadi mababi. Yabwe cyo kuri kubona ugakoze sa bini cyago cyo uri kubona ukora kwirinda. Kugageragera nsana nebindi bya nyabarashana biha akagina amani kucara. Kandi kija kuba kiri kirunji ko uri kubona ugakoze sa ukugira amagara marunji umwabo kugira ngo nuriyo nutangire kintu nankana yuganye ugira amagara marunji ko aguko amagara marunji nago agatari mu kiri guteganisa amakamba jya kuba gukoresha amajyana munonga ngaha hatandika kushanka hagire birondo shanga bagire cyata hataho gaba marunji ninga noba wagakoze samunonge cerengere atiya kugakoze samunonga nico ntayitegereza kunywa ritemwe ningechikopo cha akushanga nunywa hata na nyencha kare na bwaji na kunywa ka chai cha chansia ya narya cha mushana nabwe nanywa amajani ge den ko mwabazi yaho arya tujani ngwenu akafarasi kakatura ngaho iko ngati wakora nkecu kahora nkaha mu miragire cyahagamaho ikiri ko cyahagamaho kiba kitari cyo mubiri Jwanji maisa ngo uburofa buriho ahubwo kiryo mubiri tikiri kuteganisa kama tujani ndiyo nitkoresa kandi tona nifa mutwihe cece kitwiraho kamkati instead na uracaye yongera gukoresa oto tujani nangwa hobwe dushimira kubona tukiyamba kukihaho okay kwiyaho yebuze ameza gori kunyumwizo bandinganaje embogeze ro kuryana zinganaje ahubwo kuba buri kintu cyona kine kuyamba yambana na kigenzi cyacu okwereza ikiri kubasa kurugamo no mirugo ukachikoresa kuguri kwetenga kandi guri kumenya kuko tarakwese bahari kimwe nabagize ngonywa amajani kandi turugo ngo wese bari kimwe bumwe na bumwe hari ubwo gushanga umuntu yajya ngo amajani ni marunji hati ukashanga ngo shahino uriyo no nywa amajani mukaga no nywa amajani mwenda tiwarinjesereza hati nico haragamba kugomya kugakosa munonga ahubwo kuba turi kunywa amajani ngo guma mu mubiri nigakora kine kiri kwemerera mu mubiri ntabwo yeco go majani ni marunji munonga okugakozesa gakakuyamba kurengo ikiri kubasa kureto kuzimbagurika cyarwo gari mwece kiri kuzibira ishagama okuzo mu ry'ubwo zimba yes anti-angiogenesis ntabwo yeco okugakoresa n'ikintu kironje okay so twareba amizi imbogendi ezikwiragura na namajani turya hakurwana sa kansa yakubasa kusura umabere konkana kugira ngo twayesa baha mabere na nahandi nibyo byenyine byakubasa kubana bikorayo nayo nibyo nibikorayo abo kuba nkuko twatwagambiriye tero kansa y'amabere konkari iri kubiryo mu mabere rero notiye ko kumanya ngo kori kubeine byo kurya ebiri kubasa kuyamba umubiri gukorese bishaju nikiyambo mubiri ukugira bishaju ebiri gukora mu mubiri umwago kugira bishaju ebi bikiro burofa notiye ko kumanya ngo ebishaju nebyo kurya ebiri kuretera amana gari kucira y'ubwinji kandi notiye ko kumanya ngo amana agoyine nigo magara marunji goyine ninga amana goyine gari mace nibwo burwire bwoyine mwene ibintu byo kurya cishebe byaza kumpera mu ryeco papari erihire erifisi eriyagata nagati hati yene tuzakore serihire hatishika no shokangira ngo ikintu cyansya ncyakiri nke kigaruka kuri yaho cyatandikire ngo hatobwe kirise kirunje ncyashita kirimo ngo njanche ndo kikorese cyaba kirinke cyahikagata nagati yaho hatayi eshaheje cyo twakitanisaho rihire kunkari kiritohire Okay. Hati rihire. Yes. Hasa umukusya kwaryo. Nyana ngo rebi papa rihire. Urebo kuri rikusha. Azurebo mushana. Yeah. Hati rine nko kuri rikuhisi bwo mushana. Nibari mumani bwo mushana. Dinemo ebirisa ebiri kuyamba ku nozya ebisharu.
bikahinduka ibiri gukora mu mubiri kandi binemwe amani gari kubasa kuretera gomani gukurisa ibishaju ahubwo ko harimo impezi ziri kuyamba kurengu ibishaju byanoga impezi bari kweta lipase iryo mu ipapari naruhurra ntabwo ejo uri kuba nurikoze sa oyamba kurengu ibishaju byanoge kiri kumara kandi kubiri kuba binoge kiri kumara no inamani kandi kuri kubina amani nosa kukondora umubiri aba wagweye raje busoma kandi ikindi kirungi cya tipapari hariho ibintu ebiri kuba nibishwa nk'ibindi bicweka ha mubiri biri kuyambe cyo cicweka kubaje ipapari warireba nirishwana n'ibere yo okay umbahango andi hati na wanu rirya ibintu cyangwa kiri kuyambe ibere kuguma ririndi n'amagara marungi itorango mwetaki akabitaho konka dutekwa kubima twaza kubikozesa ahubwo kuba kinji kaninde papa ari umukatare ni gadiba ngaba mbe ngatwe ubwo butamanya kanye ninjigamba